Tala Tala Fou mai le si ufonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso no te se malua a whelua whaa. Oro o talo sanga ina le Wellington Water Kamupani, ia whaata atitia ni awanoa ina ia mawhai ai ona a matau na whaapipi ina mita mo suawai i whaleo a inga, e whato atu ina atu se tau o fonga e so e ai o loa, tau mo le whaatinonga ngaluenga, mai tapu nia le masina fou. O le whaamoemoe ia whaapipi i petu sa malise lau tolus furu lima afe o mita mo le suawai, i to tono le isi lima i le ono tausanga. O lo ova ili fo ini polo kalame, e fesoso ani e mawangofia i paipaulo o liki, pe ona whaailoa ele Wellington Water. Whaalia ili pepa o tau o fonga, e te tau ona whaititia e Wellington le whaonganga o le suawai, le ana matua i mawalunga le whaonga na ilo o au kilani. Ua tele na wā le suawai, o lo o alu ese mai le waitafi o te awa kairangi le Hutt River, pei ona maua i whaamaumaunga. E silia maleono 10% a inga, ua mai au na polkalame mita mo le suawai i to tono New Zealand. Ua whaalia e taitai leo leo, ai longa e mawhai ona ausia whaamoemoenga a le whainga maloso o whaatasi, ina ia o atu ia nove mo le tausanga fou, ua toe whaupopo le isi lima se lau o leo leo fou, mai ono whaupopo se isi fitu maasina, ina ia ausia i lea nau ta inga, na mali lia le National ma le New Zealand First, i se wheangainga mo le lua tausanga, ina ia ausia i lea numera peitai, ua savali le tausanga mua ai ua toe alu i tua numera o leo leo, lima se fulu ua whaaititi ai. I le whailoa inga taitai leo leo mawhaipule i le asona nafi, na whaailoa ai e tala wheangai ma mawhai ona ausia le lima se lau o leo leo fou, pe atu ua tuitua le taimi e whaangatai i le onga tutonu o le lua whelua ono. O lo mo mia tangata whaatawi au kilani saute nisi whaamatalanga, e winga i ngila ia na maua i tutono tau mafa i le Woolworths i Papakura i le aso lulu. O lo o whaiai suenga leo leo peitai, e le o whaailoa manino i le food safety, po o atonu o loa po o tau mafa ia na maua i ngila. Na whaailoa i le Woolworths i lungo le litio New Zealand, o lo o ngā lulue ma leo leo, whaapea le food safety, e ilo mawhaia suenga i lea mata upu, o na e le te tau ona manatu mama i ai. O lo o whautua ina tangata i au kilani saute, ia mata i tuane o loa o tau mawhaile nei taimi, ai mai seila tau na whaatau i le supermarket ia le Woolworths i Papakura. E luas furufitu mata whaioi i le Kamupani e whaangalua ina le TV a Maori o le a ave esea. Ua fuafua foi e whaase e atu lana te reo channel mai le TV hanga i lunga o penga whesota inga. Ma whaalea o ngā ina pe ave esea lana porkalame mo Tala Fou a mata atu i le aso wharaili o le vai aso fou le asa whaavae mai le luas fulutau sanga taluai. O le a fuafuanga na fuafua ina ua maua le whaasalalaunga o le a tele ni whaale tonu tau tupe i tau sanga a sau mo o mia i le whaititi o tupe whaalu. Ele ia i lava se suinga i talo le tupe a le TV a Maori talu mai le luafe ma le valu. A o avea te ururua flavor ma minista o ofiso whaasalalau Maori. O le polokalame mo Tala Fou o le te ao Maori News i le afo le whaia fiafi taitasi o le afa amuta i le aso wharaile o le vai aso fou. O le afuafuanga ina ia whaititi ai i le 10 miliona tala tupe whaalu a le Kamupani i le luafe luafitu. E tau le maua le afa o le numero o tupulanga Tala Fou, na tau mawhai e pasi suenga o le NCEA i le whaitau tusi ma le numero i lungo le initaneti, i le tausanga nei, sa whaamanu ina pe pasi, pe ona whaalawi loa i le leitio New Zealand i le tae ao nei. Ua whaasalalau e le ofiso pūlenga o whailonga taua loa New Zealand, whaai unga o suenga o September, whaapea fo i whaai unga whaopopo e ilo ai suenga na whaia ia September ma me. Ua lātou whaalia e sili atu i le salau awheta maitia onga na tau mawhai, e le ATT fo ma le tasi le suenga e su e taamilo sanga po o rounds e lua, mai sili atu i le valus fuluafe na whaatau taia mata uputa i tasi. E 5% o lātou na pasi le numera, o 9% i le tusi, ma le 7% na pasi le whaitau tusi. E te tau i tamaitia onga na pasi uma suenga e tolu, a o le i maua so o se whailonga o le NCEA. O le whaiunga suenga o le numera, na whailo ai e le ATT fo ma le tolus fuluiwa afe tamaitia onga, e le
le ianga waa mo se tusi pasi o le NCEA peitai o le toatele o tamaitia o ngā sa taumawhai suenga le nei tausanga e mai le tausanga se fulu. Lima se fulu tasi afe lua se lau lima lua tamaitia onga. O le isi lua se fulu lima afe valu se lau lua se fulu e mai le tausanga se fulu tasi. I le lua afe lua tolu e ono se fulu ono afe lima se lau tamaitia onga na taumawhai i taamilo sanga e lua suenga. Ono se fulu iwa pasene na pasi le whaitau tusi, ono wha pasene le tusi tusi, ma le ono se fulu lua pasene i le mata upo le nomera. Wa whaalia le papo lenga o pulea onga ina na isi itia tele le pasene o tamaitia onga e tu ua onga e au noa mani whaailonga i le lua afe lua tolu. E se fulu ono pasene o tamaitia onga e le aini whailonga o le NCEA si itia mai le se fulu tasi pasene i le lua afe se fulu iwa. E lua te sima le 5 miliona tala le tupe ua whaalu le malo i fesosoani muli muli ina ia fesosoani ai i le tusama le se fulu afe o tamaitia onga ia onga se lau ono se fulu ina ia tamawhai ai e pasi suenga. E iwa helikopa mawaalele tolu o le ato e fo i le ea i le tae nei a wasi tamawhai ngai tautinei le mu tele i Canterbury. Walu le po ana po tamawhai le au fui mu e tautinei le mu i le State Highway fitus fulu tolu o na ua sosolo atu i isi a wala. O le asona na fina wha amalosia i le au fui mu tangata i Castle Hill e tu ua o la tau fale a o te tele le mu i le whanua e tusama le 5 se lau tolu sfulu 5 hektea lo na tele. Ua whaia se isi tu a inga te konolosi fau, mo feso ta inga ile nuu i tai rafiti a wale pui pui ngai taimi o whaalave lave, e tu salava pe ta pe umaisi feso ta inga. Ile taimi o lea whao Gabrielle, na motusia ile tise malaina telefoni fe avea ai, ile tele o vaenga o Gisborne ma Hawke's Bay, ai o lea ua maua e tai rafiti se fofo, o se isi vaenga o lana pusa fau, mo sau niuninga mo whaalave lave whaale nā tura. O le anga i atu i lunga o le talawhātai sa sae o lo o iai le Puketiti Station, e se lau kilomita mai Gisborne, ma o lo o whai ai whaata i ta inga o se mea whainga luenga fau, mo feso o ta inga, e whaingo aina o le mesh node. O le mesh node, o se tamai masini lanu liuli, e feso o ta aima se telefoni fe avea ai awala atu i le Bluetooth. O na wha feso o ta ailea i se feso o ta inga o nodes, wha aola i malo si anga mai le la, e maua i le pitonu u ato e mawhai ai e tangata na lafoni fe au pupuu, e tu salawa pe whaale tonu uma isi lai no feso o ta inga. Whaalia le pule nu o Gisborne Reard Stoltz, o le whaafitau li tele lea na tula i mai le taimi o ta whinga malolonga i le pitonu, o le motusia leo laina mo feso o ta inga, ai ato no le a feso soania masini te konolosi fau, i tangata o le ai mai sei taimi o whaalame lave whaale nā tura. Ua tau fia nei se tamaitai ina ua tua ia i le ngaoi, ini whale na tatala e whaatau atu i au kilani i le masina taluai. Na ta ua ele ali isa tini sinia, Megan Goldie e whaapea, na ngao ia ele tamaitai whiriwhiri auro, mai i whale e se fulu lua i au kilani si sifo ma North Shore. O whale whaatau e se fulu lua, na tatala mo tangata e o atua e wa ai ma mai mua, bēmana na au e whaatau po o open homes. E luas fulu iwa tau sanga le matua o le tamaitai, na tula i luma le whaamasino ngā whaaitu malo a waitakere i le aso ananafi. Tala Fou ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.